Digital lama mason zel India hian Unified Payment Interface UPI mangin himle olsam takin bank ador theye. Mobile app mang hian engtiklai poin bank pakhat atanga bank danga olsam takin poisa athon thei. Bank te hian an mani pualin UPI app nei de uveka. I mobile Play Store atang khan I account nei de bank UPI kha download role. I phone khan login na tur siam la. I mpin tur kha thun role. Ti chuan I bank account I register thei tong. I virtual address mangin VPA pin siam le la. Chumi mang chuan poisa I thon tur virtual address a I poisa thon du zat kha chhut le mai tur ani. Anwai bera remark box I muanga. Chu box a chuan I poisa thon chan. Entianan sum deposit fee pay ke mo midang tran puina emo kha I chudon nia. I pin number kha chutangai le a ti chuan I poisa thon du chu I account atangin I thon fel to mayang. Mobile number I register nge ya khan chople chilin I poisa thon chungchang I dong hal don ani. I poisa thon dong tu po khan a mobile number a poisa don thu amu veng hal bokanga. Chubaka I poisa thon tur VPA number tel lo po in account number le IFSC code mangin poisa I te thon thei cheu. Account number le a bank IFSC code ero isiat angai thung. Anwai bera remarks box a khan I thon chan ni chule don nia. Ti chuan pin number I chut nuwa poisa chu account danga in thon fel hal diam tong. UPI mang hian cheng khata tanga cheng noi khat thleng engtiklai po in I du na hmuna pianga I thon thei renge. Login angai lawa card I momo lo ba ka OTP po atul mi alo. I card mi eng number ma chut ngai lavin iti fel vek the ni. UPI hi him taka poisa khoi chet vel nan thil thatak ani. Eng thil po ma chan turin India hi a in pe. Hanti vela nuam poi tinge yang. Bisi moni hian kan ram ati chak nge don.